na bel Kuki channel so na zo si na bon on ni pa tunin zong vanui ka so chong la hom bu an ngai pi tang te Thamasalam a United States le Taiwan in Pacific Twipil hanglam kaiza go tim a military exercise an chi ha pi dan u tu tha in phondo ahong hin a hi hichi tuipi chung Sepaite ki chu na chu alang to gel a gel pha lo le ki hing lo wa thil su ki mai to na encounter amin sa na anei zun hi thulun a sai na a hichi ki chu na achun alang to gela kon gal sat kong len nga chi ti chu frigate supply le support kong ho in pan analan a hi ati drill achun lam chom chom a kon zil na anei khom un US Navy te hin gam kaya lungyal ki ba pi gam ho to hin apha na hi tabong zil khom na hi anei jing u hi na bana Myanmar ho to ki mai to na ho kha te gal bolding dan ki zil na achi sa kum iza nam khata pa a hin chi pi khat chu a hi he thei khat chu China te hin pha si tabang a Taiwan L Defense Identification Zone Kalam ho hel na a hin nei jing u to lhan a Taiwan hin tui chunga athanei naw asu ha sa num naw chunga United States to military lam a ke tho khom na hi ha ta kho sa u hi alang khan a China in Washington le Taipei ki vop na hi ha ta za da adodal u khat chu hi azi chu China hin self govern Taiwan tuikul gam hi China gam a hi tia a vel up pondo jing saw an hin la a Taiwan in apom pom kit lo hi Asia gambung sunga che mihim billion asimhon 2024 kum ading April hasunga hin nisa sat dan na sapen record breaking chu ato uvin hi scientists ho kol do dungzuizin hichi nisa sat hi mihim khut su le thil bol do azi man-made global warming zong hata kebel sa hi ativin hi thamasa mail hasung jing azong nisa sat warzia gambung sunga thimzil na inli anake kha a low goal tampi asu sina chule mi zakhat war in zong thina anato u anahi climate expert ho saidan in satwarzi an na hi El Nino phenomena zi ahi ativin hi April hasunga ni sa satwarzi in Vietnam gamami P10 in sunga umdingbo alheng zatawe akitin gamsung abang loya asadan 44 degrees Celsius apazawin hi 111 degree mark zong apa na umtan hi hiti zi chun National Weather Agency tengam sunga gammai ka na hung umdo theza chule dangcha ti chu dehydration le heat stroke mulung thezin asejun hi Philippine gam sunga ni sat hi ako sette zin authority hon hell warning an so do ovin kimzernamun ho akha atawin chule mi pin ko phameiwa ki hol tupna ki su tupna anei ding un het sa na anei zun hi aze chu ni sa sat hi ni ko somlanga sungvel hu hi ding ahin hechi sunga hi power grid ho hata a hung si thezin asejun hi United Arab Emirates gam'a ni sa sat da anasal he zeng in gamsung phap khat sunga tui ha ta in alien kin hi hechi hola chun khopi thopi pen Dubai le zat khopi ten ni zong tuil in aha to ka in hi Middle East Asia gambung sunga climate hata ki khel hi western disturbance ti chu Mediterranean tuipi le anticyclonic zia weather lama thil so zi hi akiti hiti zi chun Emirates ten banui za lenanga munlin anina lena phola pat hui kong tam pi zong ato na von ki chol sa hi lotan hi Dubai gam sunga themjil simlai honzong a hi thei chana online ale khasim na anei divin thulut na ananei utolhan in themjil na inzo si kha a hitai India gam sunga Kolkata khopia asadan 46 degrees Celsius apazawin hi hichu achi sa phadang ho sanga sangzo hi ni sa sat dan to ekimana ahung lungding ni ko a Asia gambung sunga chamhlat gam ho lam kaiten ama gama thulut na ala thezun gencha umta thuso akimuna hi India hanglam gam kaiza Kerala state sunga hepatitis na hatta in ahung kho sil he ta na hi government data a kon ki mudung zuijin achi sal hali sunga hichinat na zi hin mehem sang khala zakole som sigire segi in thina atu ta na hi tu ni kho khatle ni sunga thina to mi som le ni alhing in chule kum sunga hichinat na nei dinga gen mo ki hedo mi sang som ngal zakat le som thum lagum alhing in hi na nehi state sunga hong kho si bezin to hlan in State Health Minister Bernard Georgian District li a health alert anapong do tan hi
Manipur phai chama government maiter ki chom ho Manipura buina sim ho khutna mu do ahidan National Investigation Agency NIA charged in SIA Ningkum September ni sim somnile nin ho a NIA in case na amat PLA kadar murang tim anan sing chunga dunia charged a apo do na a asai NIA charged in asai dan in murang tim anan sing to kimat tha maithal chu phai cham sunga government thar ki chom ho la khat hi NIA in New Delhi a special coordinator set apo do na a Anand Singh hi PLA kadar oken Singh le yai phaba in infar a ecological pakhana weapon training camp khat abol na hlan a zaw hi thal ki chomne arms training ke bol ho hi Kuki zo cha te do na ding a hi tin NIA charge chun asai e Murang team Anand Singh le midang li ho chu Manipur Police in September ni sim somna group 2023 ni a mancha hoita ta to anamat u a hi hichi mai thal ho chu government thar ki chom ho hi dan in zo ke sai e mi nga ke ma zin meitei nu mai hon ki phinna ananei uvin ze chun tha do an hive ella NIA in M Ananchu transnational conspiracy khat a anamat uwa Delhi an lu u hi September ni sim som ni le ni a Delhi a formal arrest anabol u hi NIA hon Ananchu PLA kadar hi ti a het do u hi ningkum chun BJP Manipur in BJP president JP Nada henga Anan thado ahina ding in nge na ananei uve ningkum October tha ki chai achu anan kesi NIA court Manipur a kon special NIA court New Delhi a chot anhi Thapul ni sim somdali ni hon gin changta KSDF mina ki sun thuso ki mudung zuizin achi sani sim mei somna khatni a KNA Burma le PDF combined version muted ko junta sapay SNA le melhei thingnoi PLA ho umna kem bes abulu uwa alodo zonung u chwa ko na hung zam do SNA le melhei thingnoi ho chun Teijang ko to kimat mintha kwa kor sapay ho bes chu anabel ovin hi hichizau ni sim somna ni May Sunday ni chun mintha a konin SNA melhei le sapay agom a mi zani vel chu Teijang khusunga ahung ke tolut nuvin khusunga in hoizep cement in ho chu akot azep si ovin pansa nan anai tawin hi kusung mi tampi anaki mathe do manwang vin kim khar khusunga kun zam do man talovin junta sape ho hung alap dan ovin khupa ma pat hung wa lu ho zong po do sa lo kusunga ahen dan ho zong po do sa lovin a mobile phone ho ala pi zuvin aki contact do thaipon tin galzam kusung mi khat na sejin hi chule photo langa zong khang tha mi thumle upa khana man ovin athu wang tu chanin he chit a hi laizen hi Teijang min thal akim vela ko ho akon galzam mi asang lang India to gamgi ho a azam le novin umnagi na wang ape pen he zi le ni atanwal zi in tu changezin akigong to hi laizen CSO kiloi khom ho akon humanitarian support le e cho ang ki thopi tu zang angai chat le adai sa nan galzam khanin asaizen hi kusung mi kim khat avo cha gan cha ki po do man lawa hinda ha zong om mi hi lo lo chang tu phat jun hasung anai to hlon a hitabanga kusung ahung bui hin tu kum lo lo thing po chang tu na to zong hong ki bol thei di hinam ti hi kusung mi te ho lung kham na hi tu chan ge za junta sapail anung zui ho hi kusunga pan sa na lai u ahin banjama itabang thu ong so ding bang sei chi thei a hinai poitin thuki mu chen a sei jin hi Israel Sepaiten Lebanon Hezbollah lam kailin Hoshen Ibrahim Meki Israel athana video footage so do na nei ubin hi he thei khat chu ma hi Hezbollah gargu bol kiloi khom masua senior field commander mo pona len ta tu khat chu hi hapta sunga Indonesia gamsung twilit le volcano akon kol lava za athina tu kibe mi songgup la sagi hingtan hi Rafa ki chut manna kha omjing a humanitarian crisis asan che to ke manin Israel le Egypt ki ka a ke kaltona asang jep ta na hi Rajasthan state sunga Hindustan Copper Limited koli har maimuna lift tichu kalbi anachim ha zin vigilance team mi somnali la a mi somla khat ho le noi lama atang dan lai ovin hi am ho hu do na ding in rescue worker hon ha tin pan alazin ovin hi Security Force on Search Operation Abona wa Kangpopi District Hopsinga Govazang ko akon galman chap
Pompi khat local met .22mm pistol magazine SBPL khat anamnovin hi. Kuki in pi Sadar Hills akon het sa to pon dung zuizin galze a Kuki in pi Paileng more block aboita zin gamsung sim phatkit na ding in aung lung ding main sim som na sagi ni hole kangui khopi alam kai tha len le installation program ding in main sim som na lin anapong do ove. Office of the Cycle Hill Tang Akon het sa to pondung zuizin Cycle Khopi Bazar namni te ading a munpi ahung hi to kilhana ke mancha na kitup theina ding in gari lane aniaw anga ana ding le parking fee GP ding dan a hinso do un hi hichi dan hi main sim som langa apat GP ding a hi tol han a mi pi ten kitup ta a mi pi kai hang bil na theiding zuichi ding in zong tim na anei zun a hi Kuki imputing no per ako mi pite het sa na anei dung zo zin sim som la group ni khole jo reunification organization jorole Nagaland Indigenous People Forum NIPF ki thokom a central government in free regime movement ala dole boulder fencing simding agutna dailo sa na ki zo na public rally a hi Tingnopol district headquarter monazong Kuki zo cha te zo sin panla chi ding in team le sa na anezun ahi dunia ding in thuso hi chan in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon mang phal chibe